Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aing Sabuy dan Toto dan kawan-kawan tadak ada teh urang mukbang deui, mukbang naon tuh? mukbang kijing. Mukbang kijing. Tunjukkan tuh gimana bebentukan kijingnya kumaha ke kamera. Ya, Juga huncut. tadak bisa hanya Teka tembok. Teka tembok. Oh, nu gitu. Nah, nu gitu dak. Nah, jika naon tadak traveling tuh pikiran maneh. Nah, jika naon? nanaon. Mana teh? Budak teh. Nah, dak. Itu salah di itu buatan si Toto deui ting kumaha rasana orang cobaan pokoknya namanya. Oke. Baca doa dulu Denis. Dipantau ku Denis buru tuh. Balik lana api marajak tanah wakin aja benar. Amin pokoknya ayo gaskeun dak. Lah, Oh, buru lah. panas deui deui. Ayo nerap ini. Cangkangnya badag. Jadi nama latih gini. Non. Anjing mantap. Sumpah kata mah. Nah, aya rada. Mie anjuran sedik ya. Naon ya? Agus lapar bu. Ih, panas teh naon oh ya guys. Makan ya nak. Mantap pokoknya mah. Mah biar pokoknya mah buatan soto mah enak wae. Tidak salah bumbu nantinya. Munah nih. Nanti gini mbak. Bedungan asa tebiruk lagi. Hah? Bedungan tiga tebiruk. Tuh. Ya naon ya? Oh, juga lu. Dari dia kacangnya. Yuk. Kerja bagus. Ih, panas. Kunyitna karasa euy. Mantap. Tuh. Gila ini. Ini memeknya. Terus teh. Ini sendok. Mas Adai. Denis. Oke. Wow. Ada ya? Agus lapar bu. Buat marane dah kampura namun orang tengah ngomong di tadi soalnya namun kedahar mah ulah ngomong cenah ngomong kedaharan yang genah mah. Wayana caina inum heuh. Kudu sep. Udah tayangnya ho. Terbuka ini. Kenes. Buka. Ya. Tenang. Panasnya guys. Panas. Kijing dah. Dehet aing ngedahar. Pagug siya na dehet. Ajat. Panas ya dak. Naon? Nu aing. Cokot tuh, senok mah tuh. Senok tuh. Nang aing nyiu. Belum gue, kan? Deh.
Yan mga. Ini guys dikumpul. Habis dak euy. Kurang loba ngaranna. Lu aing ngeri euy. Teh. Ini kayak gitu nak. Ini tuh. Engke ah. Ribut itu dak. Aduh, ribut euy, aduh. Engke aja. Terus beak ujang. Ih, dak. Syukur. Langsung pedak eh. Aduh, lupa. Ah, Oh, tangan euy. Tegak aja nih. Teh. Aduh. Sok uyup sarang-sarang. Hasil dah. Ya, yuk dah. Teh. Yuk, yuk. Sok bulu, kudu Oke, saya. gue. Bulu lu saya sayur Jang. sampai seorang. Buru jang. Sewang. Sewang dah. Seorang. Ada sekarang kira bang ya. Ikan cangkir, tom. Awas dikodok atuh kumaha itu. Panas betul nih. Nis, bawa nis, kayaknya ka dia. Tong ketang. Udah kayaknya. Nah, iya senak mah. Nih satu nis. Nis. Ya gua yang. Ing heula tuh kehet. Tuh. Kari wah iya ya. Wah, soak aing. Lu gagah mata minum dah. Karena saya aja ya. Gagah mata minum. Mana aja kuatan ya. Aduh. Aduh, dikobok ya mah. Ih, mau tak? Nyari sia kunaon kehet. Kayak gitu aing. Ada ieu mukbang kerang hasil menang mentara yang geus beak bedak. Urang karek bayar dulu siki 105 pangbarakna panglobana. Jadi urang teu kebagian. Sakitu eta teh. sakitu ti vlog mukbang Sunda everybody pokoknya namanya. Bacaan geus. Next time pokoknya mah kayak orang mukbang naon dinya pokoknya mah saksikan pantau terus ya di Sunda pribadi. Sakitu ti pusat mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tong parebut.